ia ka benta jungi. Hampra, hamjam hampra. Deshbun. Samla apa punya ia kena ka jingalang. Samla Winston Soshang. Lembat kini ki Reroma jong ka parti ki benar ko nongstoy. Ibla Shilkia ban penong ban pendek. Berhenti ia kena ka jingalang patma hakane ka si ke pemerintah. Ari saudara jong ka snong New Longstone ini, ibla diri yang kita jaga bagi penolong, bat ibla don berkatu ban Pynshai ini, kumka parti yang kita kapor pemerintah, i Dr. Ricky A.J. Sinkan, ibla General Secretary jaga parti, i balai kejimren kejudi, bat ibla uketong upaka parti, selesai madam nak kita election MP, idon ini Dr. Karachen ibla Vice President jaga parti, idon ini Pak Hivingstone, Karprang UMLA nangkai apa Mauran Keneng constituency, Iba Bright Starwell Marvin UMLA Namalai constituency, Dr. Londona, Winston Tony Lindo, Danny Langsti, Tiblong Gidong Kitkam, Tibatmat jaga parti, Iba Grosper Indesian, Lembat ini diwe, Tiba nama Panjir Ketengam Tengapur. Akham kami epi pajma, jom kenika, jom datang, kiblat liang, kiblat perang, bagi boys of the people party, kawan, ban Pynshai pajma, hari ini begini, kimat kiba yas sakma, hari JP kejuni, lagalong reservation policy, lagalong yang mukayuta, malagalong yang tin, Catholic, kabangi region ramba, kunginolam, juga boys of the people party. Kunginolam, but kumubri shinet, yaba klenta aino ilblay, ublari, ublada, ublatel, yada jingin ke jingin, ubal plak ini lagi jima ke jingin saw, lagi jimpang ke jingin shitom, ubalai tepat ke kia ke babiang, dengan lah panlek na kawai ke jaga, suwai ke jaga. Banyak perta syarat jatuh real. Bagi dongkam, ban yang ramba alok mentah. Bagi dongkam, ban longga kuai kemudian jatuh real. Ban yatuli, bat dongkam, bagi ni ijngai kemudian jatuh real. Kogi pajari, nyaman tak sisa. Banyak perta, nama ni snowto, tangga tangga bagi don, ban pen snowto, yagi pajak nong song song. Dengan publik kerbang yang dikeluarkan ban siap. Dia kena kejilang. Bak ngatip tikna. Bak anda pilami ida kena kejilang. Dia snoto. Kinongram kita kumno tiwana kemat jongki. Yang ini jid kau patah pangilang kita ki MLA kita khap jongki yang dorba pawan. Abang nilai dia gunu-gunu. Nilai daga jis syampang. Daga jis pak. Daga linti jonggaan. Kami bagi syirah syamsyid. Umaran kita sedang berkembang jaga voice of the people party hari ini di pemerintah. Yang ini kita dalam ketua berjingkam thok baru kam snok. Nomor nitip berjingkam thok kiwan lagi wipat di sen perpay. Kekraman numpat ba nitip numpat ba upai mat syengi minta. Nitip numpat ba ularai bangai kejikersyaan jaga voice of the people party. Ini semua bagi dongkam, bagi priskam, jadi jiwa kita berkat kita upaya, nak kawai kapor, syakawai kapor. Nama kindon kita priskam tu bakra, kindon kita kawai kumor kita bakra, jauh upaya. Benar betul, ya kata kelinti, kawai upaya kita jiat bagi jangan. Mana kita kasih kerjaan, jaga voice of the people party, bagi 8 poin, syakata katong. Bagi yok berwarna, yang kata sensya agak karan, kebetul. Bagi yok berjat yang bangsa, bagi lapan berat yang jingduk, bagi lapan berat yang kata syirian kemat, kebetulan apa yang jongi, hari ini di sini di pemerintah. Pembagi jukran, mungkin orang, juga voice of the people party, ngiyong, ngidip syai, bangilong tangki beriu, yang nama apa yang sah ada yang percaya. Yang akan let negara percaya itu kesini.
mereka long gaji angut gaji, kalau gaji perang gaji, bagi dia kondoya, aswa bagi lek lagi kesal pertai, aswa bagi mati jadi pabrik cuma, lagi ada kesal pertai, dikuatkan dan penyo, lagi long dia mandir gaji, ya katakan lawai kemasyikan. Dikuatkan kalau gaji angut gaji, bagi dia kumpulan IT pateng. Agi longin mandin, ya kan ri, kabar rispa, bat ya kan ri, kabar syan. Kejat penriu kabar klan, bat kejat penriu kabar ikli. Oh di patba, nyendan darawai pat kurukam perkat, ban kuntami yapi, bangin yo song suki, baran negeri yo song suki, bangin pendus pak ya ladi, bangin lambat lai patba. Oh di patba kata kamlong, kalinti kebanyakan jit ban mi syakmat, lingba the voice of the people party. Jadi nama kita tahu, yang ini kebanyakan trend, but yang hari rinsan election, hari election ini, hari ini bu, balai yang sen yang kita party, hari ini penting yang kita nongin yang sen di sini, hari ini bu yang kita expect di sini sejajar, nanti sopo ke sampo senam, hari ini batailut yang fatwa yang kita mat jingkular, anda yang job di election bagi pendap. Oh, tu fatwa yang job tang sangat gianli. Nrei bat ia katin, ni bat ia kejumana, ni kuat berpentau, syarab pertai India, dat syaboro kimala bantep, ia kejat nrei kasih, bangilong, kita kasih, kita pakah tertom perkat, namaru kasih unget, uburam, ia kahap kesyikentin, wei lakren, wei lakren, yang masuk banten kerjaan dia dah kumui. Iko akan penskan ya kai ke bagi keren hakmat jadi patba. Jadi nama kata kau, ngin simlang, yang patba balai di Punjab yang itang sawut. Balai pat mentah biwan rai gini dijie ke babon hangi. Ngin simlang kumpa, ila persyang bagi dia saat nak kata jie jauh patba. Ila job tang sawut. Nrai nama mengira kulari patba jongari. Balaru patba uji ini, balar ini janji kelatan dan sarga. Ini pun berpendek kemai, yang resolution policy, lagi ke hak tungkam. Yang semua bagi tentang semut, nilai pun, nilai pat yang ke mengira keren. Nilai tentang bagi satu people party, kabar kular hati patba, hati rinsan dalam election, bagi pendek kemai, yang resolution policy. Baru kisah san partai tipu yang dikemat kita timat jikular kejongki lalu kita election pledges election manifesto kejongki on the job saya kena muti ayu kita kisah kiong nrengi te nyemong bagi datang sama ngira yang dikemat apa assembly ngira tai apa assembly barang ngira tai apa assembly ke sarkar kam sengap pada sarkar kam sengap Bombay ada ang dipatba hagi por menjalak election pada sarkar kam sengap ngin mi syasurat bagi datang ngira mi syasurat from the voice of the people party ngira pelang bagi syatkan kandai ke masuk bagi patba bagi jamaah bersyatkan aspa arbuai kenpa larkan dan ke cingkot ke jumlah ke masam larkan cingkot kat kami ke baklan oh kipat ba bala kata kasi trang kasi kamong ke dono kamong ke masuk banlek menlek bersyatkan dan ke pedeng jompi bala banlek menlek nomor bedong dia kami dikon ngandung bamsu sepuluh betala supaya banlek menlek bedong dia kami dikon ngandung bamsu ke persang sepuluh betala dan ipam puri sepuluh dari sepuluh surat kandai ke masuk kalau mereka sendiri mereka kata cingkot ke jumlah ini bagi dia kon nam tadi kon sama kita ya kon ni kikam dijam kita dalam perang kata kasing syakta jong kata kebak tungkam bermandra bagi sorka Meghalaya hadir bagi high court kalau berhak bagi jongkam dan penterikam dia kata roster system kalau dalam kecipta kebejur dan nama kata aku kipat ba ila pendak ba ila job
Sarkar ka meningkong kong ngimla baleye. Lada pim thon khilet chingin kasri kahapan pendem ya kesul ke jong patba. Latawik expert committee ban pek yang resolution policy. But haba ni rong apa yin darbar taman. Ni hapa ni kendo. Jing ni hapa ni kendo. Ya kata kajian tengkuk kajri badulat jong kejawa. Ubat cipan keren dengan Ktien Hindi. Sansnam mensua. Andang menot ban yang pyrshah ulat. Habo keren dengan Ktien Hindi. Hendak berkira rung di samut di emanate of the voice of the People Party. Nyong yang pediang yang Ktien Hindi jong ulat hari yang dorba kawan. Ina pyrshah. Maka snow tomato. Banyak ini cinyang rambak datang di emanate of the voice of the People Party. Layar roh dari babon di bril, tam ki wei pak ki jat bril, neki wei ki cura. Ki malam mencur yang dengan cile kajmi. Henry snow tamula, snow sambut ko ki pak. Bagi ta ki emanate ki berjuang show pak ban pinito bagi day ki seng trairi ki seng room. Ayo kiong Salai ada keren nak Ktien Hindi. Odan lagi di bawah bay. Okaan kasya. Ni kinongiram sa voice of the People Party. Nimday diberi kebangkitan. Nimday diberi kebangkitan. Jangan. But hapo assembly. Nimra mensyukuran kredit kapaman. Kini kekat kepada bu. Kami kira keteng. Kata ke. The rules of procedure and conduct of business. Tailing bakian na piniat yang dorbar kawan. Mangan pensnowi bi. Nakamata itu dia beli. Kibong. Bakal kamlong kebebean. Ni keren ya ke kabamlong bean ko kipat ba. Kani ka rule kaba arpong pra. Kaba na kani ka an. Kaba pintuan ni kikama pa assembly. Berarti bukan rules of procedure and conduct of business. Apa assembly? Ka rule kaba arpong pra. Ka keren syapang ka Ktien. Bangin pinan kam hapo assembly sngap ka ong kumno. Ndai Bah Ardent which is great to governor lentang. The business of the assembly shall be transacted in English. Daiman peniat yang dorba dari tim perang. Pelamang dari Ktien Hindi. Kopi patok, jangan. Ia keren, kakum kaan. But syushu, kariti Pynshai ke Constitution. Jom dari India, sngap ke batai kumno. Hai medai pada Ktien, Katolik, kopi pat baris. Nama mengiru. Nyem kuat ini patba bagi syubut malak ini. Bagi syuat mengelam kelenting jagaan. Keai mengiak dari baik kagum kaan. Ka artikel ka balais pa sa pusat. Ka Pynshai ini. Ka batai Pynshai ini. Syabang, Ktien, tiba kicela dari India tidak aman keren. Jadi ka batai Pynshai kata official language or languages of the state. Ka Ktien ka bagi aman penendam. Hadi jaga terikam ke sarkar. Ka bagi kata official language. Kaum kumno. Subject to the provisions of Article 346 and 347, the legislature of the state may by law adopt any one or more of the languages in use in the state or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of the state, provided that until the legislature of the state otherwise provides by law, the English language shall continue to be used for those official purposes within the state. Kani ka Pynshai bagi sarkar jua kila ban kentuk yang no kan Ktien bagi kuat berpenungkam
kung kata ka official language ke jongki lagi ka akan penentang dari Hindi kata kamu itu dicelah kita dengan Hindi Hendrai, hani syusyu kalau penpau, bakatpa, ongparla, bangunra tagaan, harmijai katanya, Ktien paling kajailong, kakata Ktien thok, Ktien tar, kebangin penentang, hari celah kajuni. Batin mana kita tahu, kelemi kini, kaan apa celah Meghalaya, kebawatai, sebang, kata Ktien, kebawa kuat baru, ni syai. But hey, kami nalam jong the voice of the people party dikian, hindi kami ang song yang dikian, hindi pendu katong kaan. Harus yang katbay spa Prabhu, kacala Meghalaya, hapo assembly kawanra yang kaan. Kami to make the Meghalaya State Legislature continuance of the English Language Act 1980. Kawanra kaan. Badan kami petang dari Ktien paling, hapo assembly. Oh, di emily don buram. Tang namar bagi jom I Bah Ardent. Yang keren Hindi no, lem Pynshai dah ai. Tang namar bagi yang PPP. Kalau jo yang ngin di syariat tu pada himut penyalam bagara yang pada. Oh, pada hato pimbabi bila kum kerjaan. Yang itu di emily di boong saleh dah keren dan Ktien Hindi. Ini penuh no yang Ktien majong. Ktien kasih ke begini kuat. Oh kipat ba, namar kata kau. Haba im Ktien, im kajat beliau. Kini kan, sebab kita tahu, harga Islam kata ispa Prabhu. Kini kalau yuk jimunjun nolak, harga apa beliau kerja jauh jeliu kata ispa Prabhu. But hanya Pynshai, notwithstanding the expiration of the period of 25 years from the commencement of the Constitution, the English language shall continue to be used for the transaction of business in the legislative of state of Meghalaya. Kamu mau tahu dengan Ktien paling? Amar kata kadau, ngasau mana ni kerinsang, nganda kintu jur, ya itu ki emily. Kita bersang menyelam berlayu pada batin polis waya kini dikendongan. Adikan gambar polis waya kini dikendongan. Haswa batin keren, ngai bersyukuran fatal. Keren madan madia, ya kakam sebab sak makyong ya kejat beliau. Badai hausnam arajar san kesorka jelah kawanra. Yang dikaan di negara Ktien, hapo Meghalaya Legislative Assembly, bak Pynshai barandai daga Ktien paling. Nama kata kau kinoram juga voice of the people party. Ndai kau bagi suat tahu cingkumar, bagi YouTube Ikut ban keren, ya kejisha, bagi kan nongrim kajungi party. Menegeriu, ihapan ni surat nagamanda banyaki yang cingweng jangka sarta, yang itu di officer, na ke office jangka lokai yukta, kene ke lokai yukta kene ke bo, ke ikhtiar belawan rak, nanu napo Delhi, latek kum utau lokal, hani latek kum utau lokai yukta, kabumut ke bo, kabanya kun pyrshah ya ke bangsa. Hakabat kita thongi kita ki language ki officer hapo kata ka inquiry wing. Hendrai namar bagaimana tortip kelayat. Laweng ni kini ki officer baka sarkar kalai tau hana. Baka an kamsha bantung ya ki retired. Kita Pynshai namrim na kata section kabalai kabakadwe naga chapter kabalai jangka lokta yukta But sngap mau dipakai, sngap kayak begini, minta ki pyrshah, ban Pynshai, baru chief minister, orang rakyat banyak keren. Ulai kau kubur, hana kuno, namar bala dengan hitung, dengan officer kepala syongkai, kawan rak kejunut put tiada sarkar, ani kejikan tibriu, ani kejikan tibriu. Langut dia besar di masyarakat di Pynshai yang kepelatih kerajaan surga. Kata di semangat di konsultan
ki chairman, ki vice chairman, ki penerbangan dia pelatihan juga sorka. Atau kita ini kita masuk, jadi mana kita tahu tu kita apa? Halang nongam, ladai bangsa yakinnya rangba, kumbaong mo dapat selai kumkaman rangba. Teman dolai timpo kam long dagareng mata mas kendo lon kata karen hidan kam namar kata kum di pata nang ni syakmat pan perkat kinong lam di masundo bangin say di malek syariyin dorba kawan katum ke chapter 3 lagi ke limang ke balai jong lokal yuktaan ke section ke pathway ane ke Pynshai I keren. For the purposes of assisting the local yukta in conducting a preliminary inquiry under this act, the officers of the inquiry wing, not below the rank of undersecretary to that government, shall have the same powers as are conferred upon the local yukta under section 88. Hangik yang bani bagi ke section, mereka hangik ke section ke Ktien Pynshai bagi tak officer kini di berang train ni di berang shongtai. Mana kini di ski di bagi lagi kenduk dan di officer dong, di officer berang shongtai dan kertan su kamdon rang. Yang kini kebatai ke rang, ke keren kebatai ke kertan, ke keren di berang shongtai, di berang shongtai. Yang retired IAS officer, yang retired IPS, retired DIG, retired DC, katakan dengan rang kama kikipat, kaketan kama kikipat pada ibu. Balai kile penang ibu ia kali ke section hagali ke rumah. Batinyo pandri tintong dengan jauhsar pada syongkat, lada kile smart tingweng no dinombang bakalan. Yang satung pak daun ofisa uberang train. Oh tipat pak lada perkat babit batem uriu pak unsur Pynshai. Balada sarga katung daun ofisa uberang jalan kapor ban syakri uta ofisa onom not banilek pyrshah yang kesorga. Lek pyrshah la Pynshai Garu Hills. Lek pyrshah la Pynshai Floyd Kakam. Wahab lek kat baong kita kiblay sindo kumbong kibriyo. Hendray officer mula syongkat unle yang akam kabaudi unle kumbala pentau do ku officer kumbala syaweng kena i kap kubor. Wang yang le ini kabagini bende. Hendray besnul si kalong. Wak ya kata ke contract, ke terms of contract kitindon jong kata ke contract oleh soy nanta laisnem la syupin ken jubor. Lem dan kenu berdaw. Marga berdaw. Ke kami ini isya kalau kadon gajitmu ban penpulam yang gajit topit ini kan bangsa hanya dengan celah hanya pada place of the people party kanum alat dan lele wem bagatakan ja nama rupanya oleh J ini halau menongrim banyak kunyah katma persyai ke bangsa banyak kunyah katma persyai ke hidup banyak kunyah katma persyai ke jiran katma. Okey pak. The voice of the people party. Kama panjang tang sangut shelter hagajian leti ini. Gidon kambanan kon, gidon kambanan pun dia beli, gidon kambanan rupat bawibit baliyo bat, yang lakam juga sisa kata, kenapa kita makan pet, yang ini bawa. Jangan nama kita kenal. Election di strong, election di cara keren-keren. Makan sesuatu, ini pat-pat yang katakan nongrim. Banyak where ini pat-pat. Kira kini, pakai ayat kata tiga man, tiga yang ini nonglam, pada voice of the people party. Ngin juang, pada tang kita kebetulan hapok the voice of the people party. Kita yang chat bendrio, kita yang keri, nama nitip. Kalau simun pak, kiri upat pak. Kita dah pergi way back di sang partai. Kita yang chat bendrio, kita yang keri, kita cek di kita kiseng. Jangan cek community, bagian jakun dalam tagari pakai chat bendrio. Mentang ni upat pak, agak jelas kecil, ulai yo isyai. Yang mana ini jangan voice of the people party, ulai yo isyai, baplang, kan ni kita kata seng,
Kumbaga trend lagi boleh election kalau pyrshah ban yang nata jini upat ba. Oh kiwai kisah kisah ban pensutu bagala upat ba. Bandralong kisah san pertai ke kaibi thi beri surah. Le sunu pi kum kisah bhalan. Ngite ngin smopi abang yang nak tahu upat ba. Rung ngin mi surah, ngin kia surah, ngin shong surah ru, ngin numlaran. Nagda kacing piang jong patba ko ki patba be jong marga ka politics jong voice of the people party kani ka politics ka compare ila da ong lupa na do ko iseng ba ka VVP kani ka political party with a difference ka political party with a difference ka sen puthe ka ban compare nagi way up si sen puthe yeni kai bantai pat yang ajak beriu begini, yin senang yin kerau yang ajak beriu, yin betul yin yang baneda yang ri banyak ajak beriu. Oh kalau kai, terus kau sarong, mani, banyak kata mak, kepada voice of the people party kalau keren, bagara ra, hari ini bagara tin ketri, layor cingasang, wan lagi way dicoba, agar India, bagara cinta lagi kalau bersama. Balai insya bagai seng BJP kanuan pentian cuma ini dari Ktien Hindi nakti hanya kanuan barang hal Ktien Hindi nakti nak bercuti pada nanti nak don nangan pang lagi Ktien menang pang au jauh mangta tanggatlah banyak tanggap tisu. Di gunung ini keren pentian juga yang Ktien kemangin semutu. Oh di pada ketika kamlang jongi nama kata banyak pun banyak cingi tu naga sarkar India bagaimana penolong option language yang Ktien kasih nangis kemas oh kamlang kete kabau nong kendang untuk sipi secara sarkar naga Ktien kasih kita sarkar kena penjual mereka hak nong pentok untuk Dong tok ni peniak no engar ngan sandet bangtip. Namang kadang-kadang ni kamram ni bani thon ban peniak ji tho nei tumukan ni yo ji tho la ni na suhun bani keren Hindi no wa hak torba yin torba thawan kabang ni thil ni kai ni mak ni bo pon nam ta gari ba janriu oh is no sarong namar kita kadang ay kita tiba kuat mensyong naga syuti tiba ting yo mudi tiba ting yo kontra yo hidup syuti ay tin keren bit katamon mereka jat menriu kan vote ya voice of the people party bagi yang ramba bagi numsya ya ke pentingan cuma ya ke tin hangi kong ka jat menriu kedai nundai pada mar kata ni don't come ya ke jika syang ke syuti. Kalau dia ke pelor nama kita kenal, bagaimana? Nandang persu, bangan sudan, lalu yang suki, yang kata seng ke bangadon. Kapor kan sasu hena, bangan suyasa, tengah tengah jinsui, kerana yang kapati, nilai yang kena seng kepala sandung. Hari nomor yang scam, jangan sensor ke karar terus. Hari nomor yang tarik ke hok long fry. Uplay terpui dengan ring yang kecil. Kiwan kinong Israel sangat negeri kecil. Kiwan kinong Singapura sangat negeri kecil. Kiwan kinong Amerika sangat negeri kecil. Kilengo habis pek yang ini kecil beliau. Sebelum kita jaga. Kilengo paling dipasi hidup. Kang negeri kau mulai terku. Kang marian kebetulan. Kang kendor kebetulan. Silum diwa diksyat dikrem dikro. Kimarto kendor kebun. Kamtam sekali kedong ketai West Hasil. Kini jai mar. Kau kendor sini kebangga. Balai kini kibriu kirus. Au hidup. Baru asyik kata, kumno kalong, kumno gaya tekan kerja.
Dahil kata mentari sawan sakoi ni jige. Bala mana sunan ang banglasu banti mau syonti do yang kat mau kat di mau di siap. Upat ba unya bam dere. Upat ba unya em dere. Babalai bagata kaan kasya tangi ki bahespa baginti do yang. Baginti mau. Bagin kat siap. Lada di batang dari batang renti baduk badruspa. Dan dari pajak. Balai nama kikwa abu baduk unang duk tasam. Kenang bola dedon kambai dawain hapon yang lain yang cuma awal. Lada udon kambai kot on sawan hap yang lain yang cuma awal beli. Lau duna baikia on hapon wat baikia mana. The voice of the people party come kuat bagi pada kita yang lainnya yung family ban bajai ban baikot ban baikia nagi kuat ban penklan jika kamai jika kaji nak kita kenal syong kamut tang ban pendiang yang kemarin dia ban sangat nak kati doyong sangat nak kati mau tisha sangat ti emotion kena ini sepak boleh tersat agar ini cumi bagi nambah nim. Tahu kadang kam, kadang polisi, kadang biang, kadang sorgar kanku bagi patma dan hapat buat renci. Kenapa bagi wak kini em kini bah. Kemarin kilom, kiting kisi kini cerngam. Kemarin dan kam masuk ni habis emak. Hendak kam syumadan dapat kum kata. Kap hadu apabila pelangi dengan keralong kacat mereka dapat cuktam. Kita kilong Amerika, kilong Israel, kilong Singapura, kilong sini, kilong lain cinta yok pengi yang negeri, ngin nam dan show, kawai pakari kebak bantam ni kopi patba. Ini nama kita ramila sengi ni parti, angkat kata ke vision ke banyang, ke cini jingai, ke cini ban pedempat, ban penbahapat, ban penkalador. Jangan real kalau saya ingin mengelam kisi. Ada siapa pemelakuan di Dr. Niki mana? Ia sedangnya ada ke clean politics campaign, ke siap dan pensuto ini pada banyok yang sensar ke karar ke bukut. Ia sedang mengihang ni sebut segiwai Pak Support Delhi, nado ujung Ana Hazare, nado ujung Arvind Kejriwal, hagi senam ke bukut. Upat Pak hagi Kejriwal ulung basta. Masin ialah orang semua ulai jingkersyam bakila yok banung chief minister lahdu arte nilasang yang ini ke parti kejungi hausnam abuai nila pendapat bahaya dengan vision statement kemengyang Ktien Parent to revive, to restore and to transform Meghalaya. Mendin dan bapak yang ada jingkren jo prime minister kadang-kadang sisya tengah abut nangidi kan itu. Prime Minister Jong India upen benai ini Ktien. Reform, perform, transform. Umudi pertahan Ktien, kita mangin ila pertah nado pengiseng, syua pengiseng. Kapa peni bagi nalam jaga voice of the people party. Kita yo ijai mati pada kiwai pat kinalam. Ko kipat pa kani-kani ka sanjor ka jobre. Ngam ju posnil, ngam ju mudul. Bai Dr. Ricky ini jalan hagaju ke parti. Ngam tip pada jirem ke jena hausrem azar sastra. Kalau penban ke sanjur ke joble, bagan mi kini ke seng san purpay, kabat pemai, hagabang play ulang tengkai, ini Dr. Ricky di singkan, unai kai utai pos korban nihu, upriu bamdan kano kajing todak, kajing kopria, hagajing embracement, upriu balik minat jalan agam, upriu ubam judan bentah hagasan purpay, baun wam banis noklang bani, uni urang ba, hagas nam alja arso. Ulawan bani gendu, bani liok, bani gendu. Batehang ni apa penpau? Yang kata kisah ada tian jonga bangan nabi pertanyaan. Kalau orang yang em bahagian kamlong di bagian right put no kumta bagian bela election show. Nang ni sepat nganam ngalap pulang nganam isu di sini. Nampak berkat boleh bertengkar doktor pasca berbok. Boleh no Ktien jonga parti.
Uba para uba sarkar ka wit yung hiyo ng IPL dami. Nabre uba bek, uba champagne, uba ta. Ubang bre so. Yan ni betul pati seng putih. Ringkat may Dr. Ricky. Wat dari keladon kita kiseng putih bre pati. Nampai pergak kita ni sama romba pani kita. Oh ki Dr. Kanashen, ubrang Vice President John Kapati. Ubrang matin kahit ko ki patba ini free kita bet. Ki free kita cing semua kita ki kita bet. Dan air kita cing jadi syagri kita. Limba cing start di Shanghai. Berkapal kita. Ban sandor nam takari baka genre. Mereka don kamban penkebor. Jadi pengira ban sandor nam takala syai kala sisi. Lalu mapi patba. Tidak ada dia. Nyenong ayushi. Nyemra ban ong dak muipa. Lada hadu mentan dak ada dia. Tegalong ba bangin perkat jaga babha na tagi khon di rengas go pideman pek pideman pyrshah ha jaga voice of the people party lala pila pyrshah ha nange pindin jorman ni kinam bagadam gakti na London kabelam jaga voice of the people party kamdai ga jingla ga jingi ko ki patba kadon gakti na London pila jio ikot katas nem nganget kini ramba kila syang ni kat ni kata jini keraya ngapai kimpat jukam ikot pi bahkan ja kumane ke kinti ke pemata ba paro sifu kana terupra ukulung ubadan rek umam patte ke politik umam bawa tang banyak bah umam bawa tang bankiran bah tang suap tem jiwa mila ko ngukri haupa dikenarik kat soleh kita dikuat kini penkuliti ini nangalam jawa voice of the people party tak habat hawai minta lasitem jiwai pra oh kabapla kam julong ti kumni la ship jiwai election kat no masuk election kala kunno atau jiwai ndre minta ti uni pra suruai be kak hadu bagala penting lapin keren kumar diberi guna sarkar apa kira-kira kumar habai election lagi berduit di mana ki duit dia betul duit tu pra kau tiba laraga ti ke jom play kadang ringkat kau kalau gaji share gaji dia ada jiat ke basam oh nyalam ye jimat ke jebhat jobi babin I pada voice of the people party kadi gaji kermen nam takari maka chat mere lagi ni ki hat kibrang sandre unyau stem kikin de yo pra baki pek yang itu noelam balai nomaki I lingba mayan balai our voice of the people party kadi samaka kadi shine yang lawai ke suki o ki pata hato ngindang yahun bangine shongsa aju na to na lay ke pori bangine snop pilang but the voice of the people party banang penklan o ani ka por ngamla kan ai kubi kerbang nigi ramba na po nang sai kibada ni sing iba pe ibalawan banyak penyes no pura but the voice of the people party ban ai gatti ke ban gatti ke ya the voice of the people